Bueno, balorazio ona ez. Irazten egin duen, nik uste taldeik batez beti garra zatixen, eukitxule aukerak gutxienez partidu berdintzeko, baina, gaur ez dugu golik sartu, eta golik sartzen ez duzunin, normalen hau da ez. Azkenin, badakigu gaitxe azkenengo partidu hauetan, ja 10 partidu, 9 partidu batzen dizenin, balon paradopea berain importantzi irazten da bela, gaur hor bez gagon ondo, eta orduan galdu jau, eta hobetu niko aurrengo irabazteko. Bueno, hori ikusi gau ez, gero analizeko partidu, eta ikusi gau zei hau ondo, eta zei hon txarto, baina hori ez, eskain hemen beti izaten da ez, detailik erabakitzen da bela, eta detaila horrepe landun bidit, eta garrantzitsi mundiako ez, detailik ez dizeruti jausten, eta gaur detaile horiek, kasu honetan balonparako detaile horiek eibarrek gu baino beto zain dutxu, eta hoxe etxik irabaziko partidu. Bai, bueno, gol bat sartu hasieran, da horrek min asko indigu. Gero ekipoa ondo segu lanen, baina gol aukera bat eukide baita penaltiakin, baina ez du lortzi izan, baina alare ekipoak lan handia indu empatia lortzeko, gintzat puntutxo bat atatzeko, eta ez gehi izan kapaz goloi sartzeko. Bai, azkenen deskanson detaile txikik aldatu ditugu, da ekipoa bigarrengo zatin oso ondo hasia, behaiek ez zekila zein, baina, bueno, esan deten bezala, ez dugu gola sartzeko suerte edo hoi izan, baina gola nahi dut, eta segin behar da aurre. Bai, seguru astelenen topeatako la ekipoa, ez teka arazoik gauzak aldatzeko da hobetzeko, eta astelenen denakin jungea, eta berriru puntu etxe gartzitugun. Sí, bueno, ha sido una pena, ¿no? Al final se nos escapa el partido en un detalle a balón parado. Nos había repetido el míster durante toda la semana bueno, que el partido va a estar en las situaciones a balón parado y bueno, creo que nos puede pasar una vez, pero tenemos que aprender de esto para seguir en la lucha porque esta competición pues no espera a nadie. Sí, bueno, tenemos poco tiempo para descansar, pero bueno, a la vez tenemos poco tiempo también para cambiar lo que es la dinámica, ¿no? De los últimos 3 partidos, que pues bueno, al final veníamos de una buena dinámica, ahora nos hemos metido en una mala y tenemos que salir lo antes posible. Entonces, pues bueno, como has dicho, poco tiempo para recuperar y a la vez poco tiempo para darle la vuelta a la situación.